sun starts to rise, so mama, don't stress your mind. Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Provinciana Sensation Vlog. Aniya kita karon diriya sa Dolores Beach Resort, meaning Mabini Province. Guys, nagmotor lang mi diriya. Aba na ko igagaw. Actually nakijoin ra mi diriya og Christmas party, no? So, guys, ato sudlon. Say hi to my vlog. Hi! Guys! Ako diri naki-join ko diri sa dance marketing. Kaban sa lang mga staff. Jeffrey, Ray, Bujang daw. Then Rodel as usual, Wendy and Lalay.
Oh, kag-trip, oy. Sige. Hindi. Sige na, sige. Apil na to sa vlog. Padula dire sa dance marketing karon, guys. As you can see, dali ano man. Sige, diretso. Alright. Oh my God. Hanggang sa madalang yan, Ash. Guys, ang pamaagi karon riya sa exchange gift card. Mangita og Queen, King, and Jack. Pagkala sa duha yung pilion. Babawiin ko, Ash. Asa ko? Basta man tala. Basta man tala, Lore. Kaupan tali ba? Kose. We're done. Unya, yung hihirita na sa ko, ah. Bye sa ako, ah. Apel dari ang while vlogging. Guys, no picture sa dami. Have a great experience here in Dolores Beach Resort. Power kay guys. Nasi isang hi sang. Hi. Guys, grabe. Enjoy kayo ang mga padula diri ani sir. Gusto na magpasalamat kayo sa Dad's Marketing kay gi-invite mi diri ah. Mga joiners kay mi guys. Pwede maulaw. Kauban ako mig agaw diri ah guys. Wala na ko naligo. Ay nawan, mahuli na mi karon. Guys, wala ko maligo kaniko kabalo mo lang oy. Ano na realidad. So guys, magmotor na ta ulit taron. Kaban ako si Buddy